TV no kuri chamani kandi nkundira kimwe nibanyeta Beazine ZDJ Serebo Wambara. Of course nimbana kwatira tujye murembo rwambara nibageta Ankore Media TV no kuri chamani kusubscribinga kandi ukakunda na Ankore Comedy Limited. Munyongere kusubscribinga tubasimira kimwe sofa omezi abiri konka tuwakize subscribers abakurenga rukaga ari Ankore Comedy Limited nitubasimira kimwe rizoba. Of course ako banandeba nimba ninkusima kandi uwande ninakuretera Sereb ninakuretera Icon ndi Serebo Wambara so nimba nyene kuretera owakabi na wakutitera na munongano yo mu Western Uganda na Uganda twatayo na Africa kutwariza hamwe. So irizoba tindakushishira ubwire interviews ninga exclusive interviews bazi kuchibwa wa Nick Products na banywantu bita ba Massive Films Records, Massive Music Empire nabuno batukunda nabandi banywantu bita bit kuba ntambaramwe tubasima bwo kugumana mutureba ati nkwenda mbashishira ubwire nabaretera omushija wakabi owamani kandi omweshongozi twakwakira umunene tore kumyakira kandi abareva Ankore Media imbasima mukoresha mana kuba media ki ibasa kuyamba music ya Western steka revo yagikuru amazina ni Jonas Koma Rechera Jonas Kom wazibota se kunti negwa reka kuyiruka abana nakweta ukatando ukahurura nkabara bakutera uburango bw'embaziri yitiregura kasi mbajango munze no muri style ngoma so ebigambo kagengira so wotanyemerize inkayemera nakwetegereza ahando riyo Jonas ndi clear mbera tizinesho ore buterevare Ankore Media kandi banyita Beazine ZDJ Serebo Wambara nakwakira abare bitu ba Ankore Media nanisha bo bakureho bagambere Jonas Kom ni wo tutandikire ya amazina ni Jonas Koma kandi Ruhumuro President kandi CEO wa Past Master Entertainment. Amazina ganje ganyini mbanyeta tuyobaza Jonas kandi yengenza yarwa ya Bushenyi Ruhumuro nkegombora kandi cyarumba kita ekikorizo so byo kwasa kunkwata yebi so omuntu kakwimuka kajati Jonas Kom ni wo Jonas Koma n'umwana enzarwa ya Western kandi mwesongoza kwesongora nyango oryo mweshongozi nico nanyenda munongo nanaje kandi nataye isomo yinjisa abantu batomeze kuko batija ngo oryo mweshongozi acho ntoto ntwenda munongo akutori ari Ankore Media ntikusima katone Jonas Koma omweshongozi waha yatuja ngo ni Ruhumuro President Past Master Entertainment. Wow, niwe CEO wa Jonas Koma katandika lya rukoshongo music ngakitandika bro kandi biro bitano kwa 8 2013 kandi by then kandi musine one so ngo ntandika 2013 so twasemyaka eriza ne 2022 na myaka mwene oryo mutisha ichendo nibigenda bito ibintu binesho songa yakuberi na ndizo mermedizo mbakutomera akwato kandi straight cyo cyane burundu kandi n'ibyo byacu emyaka mwenda oryo mundo 2013 tandika music orugaha ekeshongurukiye niki cyakwaririze kujya kanzo mu ndongo kare music nkigo P6 au P5 izi kandi njehuramo mwata mafutancha so na bayo nanga y'umwaro wanjye kama muta Asan kandi wetaba good drive arkweta gusonyo ndo radio mukwesongora then kandi umucengata nabo jana ukatya atagombede ukaba president maba twizera wati obwiro bwe inzo bwo mujyo kusaba na bintu cy'isongoro cy'isongoro cya gospel bakuceta ni wacine kumasaba cyo cyo kwete ngese mwazirata ni wacine gacandika tino nayo binayiburizo naronda kasente naza kizinda wa producer vein kizinda wa producer vein erengo mejo akitabudi akasente ko kureche shongorokiye hiko abagyo mwana wishomero kandi umwana unka urayo niyo mwana inabe nabe banyihinguruze barabakuru kandi ibadeni no maibera zicaro tinda zetabu twino twoko twitu twongereyo wacenge ibintu komwe ngero ngo twani ucubone mtwaro ntetano muzeye afite ngo mutwaro niyo tambura mazerera akakuhagera kuzo mundo
Nabo bwira mukade no yabe nambagera konga muze akataka change mwene kina bintu ngategesa family nembera yona neje akwata ne manyije ikintu cyamizi mterete serebu witu konga ba event hati iwo buvumu ningashi amano kagiye kujoti kanza microphone nzo mu studio nyishongwe ni muntu to wakwire ID yeto yeso kaba music yowaje feeling wajire kongo wakoteza mu studio yeshongore no taro yaze ngunzemo ureka nganje mato umusongo nane kuzo mu studio wanga atakajere baba so kuna bendi arudi no maka ba producer zo kwambara byo barangwa arudi okay nabone naba producer namutera nitede cyasa inatunjira kirako kasanga producer pide umusongo nizo no so kurga izoba ribona ikizo ngachikora yachimbera so ekishongoro kachikororo nakuru ako makaze shankina ukazayo waro recordinga yachi masteringa chawa watana yakwatino umuntu ndizo yabaine so ninja producer no yanyambira kintu echo all right achatore ari kore media twene Jonas Koma kandi no mweshongozi akurga omure bushenyi twashemerwa kutayisa ugundo murundi Jonas Koma tumuntu yongerayo tuganira niwe 2013 wija watandika music orisinia wanu tibira kuteganisa mu kusomana na music tubeya teganisa abo nshonga babona batandika music kusomana kwa bekonteganisa umukani cyako wara kuna gamba kitazo mushaba then hene azo kwenye kingo cyeso muri cyo watandika cyeshongoro cha gospel then so tuje oryo mweshongozo wa gospel anyo ingesongora music yone gospel sashura yona karabu message akwatu kingo songora muntu all right Jonas Koma cyeshongoro cyawe cyo kubanza twacura kurwe 2013 usya erizoba oyine byeshongoro kabinga kare ebesongoro bine binkubara ati no byeshongoro ngo 13 ngaho ibita kwara ga pop production ina atandikiro bwiro album zawe kisha almost ati no byeshongoro 13 nga wakubara nabiye binabandize ni mane ngo makumya kashi tunatanga imyaka 50 kama 50 ubate music yo kurango wate umuntu yawukiza byeshongoro 50 ati oyitandika music ya gospel okupораninga kujango ogiye makasente ningo tikanya shongorere Yesu tishunguru tanyijoro umuntu kanya shongorere Yesu akonyo tutanga music ngata kumangwa musenge yasingani chebura kandi cyangira umwe cyansuma ho ngike songoro okurakwe enkombe ekasuma ariko wacherewe arugoriya ngamo kwera so nazo music konga chanze ina tunjere bizana manizo ko makerezia mzao kosi kawo fana itikezi akungesogora abantu bampasembe umwe tukujya mutake kanje ekeri ya sente Jonas Koma ibyeshongoro kama 13 oyirewe cyo cyabandize ibyeshongoro cyo byo kujote kineki ibyeshongoro cyo bikakwata so ekeshongoro ukuna gambere kumikunesha tumwe ati anuwa chini arikino maimaza mukamo ibisubu enata ko janka kana ibu sumabiya baikwatamu atanaba na muka break umako bize naga kumukumi musanzu na tere cheso ngo bakamba cheta nekakudura kandi tugenda sento zine hati nekakudura nchakare kwa manya utambora hati shekampora nchakayo no wechema etoka chikoro studio stiro wa vein uko yatanchera tokijire mbararaho uko tinkizire mbara yona no bikorera bushenye yani ukora bushenye cheso ngo kimwe kiba kugira ngo breakthrough bicanda biseho ntiwe kuna musanzu kwiho kinga gapaka bushenye atwisi yona music wajere orusas bona bari kumbona ko kumanya barundi bona taro ayitakaje bona bakorire bona aha so kugira ngo watahaje umuntu mu 2017 ko kuwagamba breakthrough yawe era uko dikorire bushenye katikora bushenye breakthrough ejo ikakusyanga kugira nti oturabera mu jotekanye harevege yantambuza yankorese cece nabenta karebere mwe kinza kugamba iyo kandi taratumwe yampya nahinda ndege sayindi nabo cyesungura cyo natwe no mukitera neke sungura cyesuro tabya muningoma kuzana nkabwa message rero natwe no mukitera hati no mukuza stage mba jamutera cyesungura cyari ko kuba kandi kitera bwa message orabwo muwena nekerema oracyasemerwa nakina nabayine center abe nayo kwankore umwe pango gwacendera so cyesungura cyo mwe kibakwata abantu
Yes, okuture bari kuri media tukine Jonas Com kandi nibanyata Beyazine ZDJ Serebu Wambara. Ngiyo murembo rwambara no tukuhereza tukuruga kandi tuba twine ni products Massive Music Empire, Massive Studios, n'abanywanyi bitu abandi bakubane batwatanisa nitwe. Nsimira kimwe abari kutuhajira ningasha bari gukora nitwe na Urban Electronic tukusima we bari kuhajira ibintu byitu na no kutukunda mwana wanje. Jonas Com twantugumizamo ujuta usharamo utakujoti kandi ugiye gukorera bushenyinyije nkorera imbara ekintu ekyo no mati music ekaba production yade no mwana nikora bushenyi aho banyona bandabe bangambira Peno Marion wanje mwana ya promoting je kwisena yindi akayatwumvati Jonas ati no isongoraki ati music cyacu no ozimbara mwana no mnabe ndiyo ko ikintu cyanze kimakindi omutwe tubwiro gwe kuna musanzwe nawe ukira nakore kivuro cyareka kudurejo kizura kashikoro cyari 15 kivuro cyo kubanza sento bunira ya tinza gakonga yushenye bizanye target ya alpha na don kuna beningu na kanchaka bona kuna watere wa jangwar Kampala aya mtingi nata tingu mambo niza hata na bona polisi didi wati restabile yake za mikono wa Gurezi ataka akaru studio ku side za reference ugeta Urban Records dida karu zai selection ngo kucheta mbarkubi chomwa kikati jenda chitete didi kumutanga ko songora bagize bakonamo ebinko songora binuzire nko bochi asimbera ngo kompe choncho nkechi mutangwa kizaga ndio mutechi mwatonga nsatu mukutunga ranji abaseni ano ba ko cheki aba nabata wachenga ekisongono kitera saraho ngarikyo kwa kabiri itere chini bakita ukankora ki umwaka ko ngaterege songoro mukaga yani ko kora umwa hata obama ntayibaze bapendo bwa rumuro president watandisero wa president wajangu ko rumuro president warahi so wewe mununga kutureba ari kuri media nibanyata Beyazine ZDJ Jonas Com kandi arya kamera mwita off savage Jonas Com tonda kumanya so far wa ibonora ngo music yawe aho wajitandije myaka mwende yuwamaramu na orumuno utambura nozo misho kandi no expecting kwereba ngaho mu myaka nkesha turi kurata music ya western no jerebo ti unko mwishongoza tirimo ako myaka mwenda n'imyaka 2 byona bigaruke mu so ekintu ekyo ekikuba cyabiona ninyereba atahindi tabi kaigani njendero misho ungechiwanga ekintu kyemyaka kimba kukigaruka mwa bwenshonga toko mwajangu the beautiful day was yesterday tokumechikuza kuba size akurato nange cyabo nchakati oyine target yawe yo kujota no Jonas nyenda tubese nabarebe ntakwendo bamuzabo tikwe iwe ine target zawe zo kujango at least nanyi nka Jonas Com omyaka eshateri kwija nyenda bagize banje mbe nabakorire kineke nanyi kanye nyendo musically mbe nahitira nafuchenga konga ikina nimanyisa nikembere kuzupiruka ndikondo kuyatire mwene yaraganiso myaka 5 ateje bukiya kato shanirize covid tero western yone bako mama Jonas Com wow yes achatureba twine Jonas Com kandi we turumuntu tambara nawe turumuntu yongerayo Jonas Com ekindi oyine yo collabos ekindi collabos collabos amane zo wakozere nikazi collabos ezinyine sahezi kujangu ine korabe kujangu n'umuntu w'umwana nawe nango wansingiro so ngoko nagambira music cyo kwetanguye so aina tangiye group yanje ya Past Mass Entertainment no manyo mwana afutanga kwese ngora wenge cyesongoro uza kupromotinga garachi chukumere munono ezara we aba presenters kuza gukora wakireba so nkagize kwata abana bato so ine kora polisi kurenga muri umbana bona bari mu group ejo ine mabana banga abinji ine mabana ka batanu dena binji kora ko ninzu bahera rabazo nkara mwene babara banyondo ba Past Master ngaba batarumunda so aho ine kora bo aramusigaza mu mota Emma Atom no wasaidiza nyabwale n'umusigaza mu mota Mr Joker no witu ruhumuro nenizo bamweta Didas KY no wasaidiza Kazungu
arundi so bamwita Pop TS nyine randomine so akanka recently kweze kuleta mto wanje wenyine nguzarwa nawe bamwita Chemical Killer ubwo ni Kira wenyine ni Chemical Killer kandi ubona abana abukura bona n'abana bato senior 2 senior 3 n'abana b'amashuri so sazero tikanko ata brand zento mzukuzi akwa ekinta kirwanjiro mu collabos ezabantu abukunsingaho kandi we ekikora abana abato bari cyo batakora cyo batakoza kunkora umuntu rukwana wo collabo hati nchakara ari kurece yewo abakuchati yaso wachireba ati nakora niyo collabo hati nchakare wasoze cyawo cyo ruwo atkora bere ya direta yaruka chokora pose zikuchira kunaga abana wachireba so nchokwa sazem kureta abana apa yo ni momana no buya obuna kora na collabo akaza ishomero iyo music yanjye ari dire manete gwizina rye kujata ari reza kusoma hari garacira aratandikira we bari munonga Jonas Com kandi turi mutambara niwe acatureba nitukusimira cyane kandi yongere kusubscribinga a YouTube channel zona nanyo no basa kumfollowinga social media platform zona ninko sabe ya ZDJ Serebo Wambara BEZDINE ZDJ Serebo Wambara niyo ndikosa no followinga na haribona na Asumani English of Savage na wono followinga DM Saga MC Mashoeko Mr. Kabaka Donezentu n'abandi abitukuba ntukora nabo mu company yitu ya Nkore Media nenesha mu ba following Jonas Com tukiri umuntu yongera na mutwirero kwirira no kuhendera oine planet kurga kuyaturwa mu COVID-19 abantu ndabeshongo baramane bakora shows na concerts abana nabashoza music iwo ine planet no manya musomo wako baje ni kura turumutuma gwawe icyo gwakora gira utari kujya ngo wakora bwana nomba jya muntinga nangane suburenga rumuntu nahinga utibwera ukumva ramangeza wawe tugatokawa so ekiko kanchi no mukwakana kawe birabe nabana tujiro ngistawo kanga chuboro ko itukana abantu bampagera konkati nke bibure bya man kusamuniza ko muri mbara natankankai ko machi kunkankai ibitinkenze kupakara inze mbekore music abantu bafiringa music wawe ni chivuro ngamwana wanye inze supporting abantu bamanyiraho obwire kuburza kuka ngore chivure cyanje ako nco kureba n'umuntu nayiza areba benzini yakore chivuro hari atane ni chukora kuzo mutama chivuro cyumusara urondo mweso ngozagerata everything kupakara wachenga kandi music ebyeshongora ayo music chikweta ayikubonera vibe nango aburunchi ko nyamukama na nyamba kabiri studio nkiyanje muka uzo kujikora akuba esayina vibe ni nyinjo mu mutwe vibe ni nyingi so njo kwa kwimbiza kunumbara nyina mu ndata cyangwa se mu studio ikumva music yo tinkare yo kujikora umuntu ari kutureba ayetegure kure nibweshongoro cyo bwo kujya muko murebi wa Nkore Media turatakandebere ningobere yandebere umuhatizi wanje wena aronda keshongoro kanja kanaka ndo barabiremo music yanje WhatsApp uko nanga ukaza YouTube ukicha videos ukata mtu Jonas Com ni JONAS space KWONMA ariyo music kareka kutura mbarukuri muchori ntabo yako mpakanje ntabo yako toka ntabo yako nikagenda katako ngacha tata hapana mame mbona kaza muita tokureta kantu kono ntabo yako mujere sasa music nkejo ukantereza obasangwireyo mbarukubi fesejo urwo mwibora ubona nabana hendo mubiri bakorebereho ahubwo spoil ngazafite amayinte ko mikono yawe nakari mbaketa ukanta mpondo kandi ari music neza ikimwe mbaketa no butoroha music ni siyo rumono ujukura no butoroho burunjo godia ogwatara kujiri tuma ya ikini message maketa munyanya shoma jenda mpora bintu byensi utakita future shoma jenda mpora bintu byensi utakita future aho kirimba cyeta n'umutunyizya kutunyizya nkana
ebyokoro bikorankana tutonyize nkana ebyokoro bikorankana abichwe bire bimunsobire ngo tumusubire rwaboro umbonye boro no gukubita tutonyize utimaze yes aputure bari ngore media nabanyita Beyazini ZDJ katubyo mu rembo rwambara nibageta ngore media TV eri kushangwa aho mu rembo rwambara turo for entertainment edutainment ukubegesa no kubashomesa no kubereza amahure promotion marketing aba business mwije murange nitwe mwe nabakora nitwe tubasemera timwe ni products massive films massive records urban electronical nabandi mwe nabakubani mutambara nitwe of course nyo wano nyenda nimbandi mkaha offices zita mu rembo rwambara umukisenyi super accessories ningashi imbandi akwanjaho aka restaurant fresh Rusania restaurant niho ndi kubandi ndio mutete mujya shongo zimutete aina chukwata nimbandi ya fresh Rusania restaurant emere yo no Rusania rwona so ati Jonas Kome tinanyenda kumanya ngo murebe cyo yanaenda kumanya kuyakuba na kwenda gukora ni gukora boninga kwereza ko murimo ko shongoro umbaga no shongora narabira nkahininga nakufunata ya okumfuna no wasakora bra anamba zisumezi ya 075 075 ngaga na musanzu kaga nana nishatu musanzu 55 kaga na musanzu kaga kinana nishatu one MTN nanga MTN musanzu 88 Jana chena na mukaga bishatu na mukaga so turmuntu hendiri turumanya n'umumana of course nitwanda tubarabira mukando bakora umusinga nkogumo bataya irari ngore medi abahagize bitu nibandi bendo gumo bataya ire utakaza ukabura make bukubura bagaruka babatubuze wacerebe rero mbatira utaraga nsosemeriwe nango yigere masaje ntakedi ngara kubatayira ngore konge echi kubagambara ngore media TV yanyu abana bona master parrot waja master entertainment yono directed hosting bona abantu babamanye kandi baganire n'abandi babo nganda wanje gukemiko kira egwe alimsene yatu mutejerizo kemiko kire sana ukatanyita so turmuntu hendera ariyonko mweshongozaho mu Western Uganda okuja ngo ko kumweshongoza atire ndongo I respect him or her nindango kumushatire ndongo uwo kugambira ngo gwacyenderire kujya uningambizi akwa noreba music ya Western ngo mu 2015 abana batire kintu abo twahera tukantracking studios massive rya studios bazirwemo so abana bakitire ba Reggie bakitire ba T-Paul ba Martin Ray ba Hadumuzo ba abana bakitire bona ngo kuchuma music yo kureba umwaka umuntu nahiza mine brands umuneze polisi no mu akaza kazo business kongara banta gukorangwa baremiro nkenswera cyongo baremire ko abana bakitiye ba Reggie bakitire shintu so music ya Western Tech umuro kandi nzarwa bushenyi bari kujya pass maze statement kandi umusiki wa Western kandi mbasaba umwongera ko kutwagira kuba ayi mfumo kutwagira na music tukoma correct ukara bitekesongoroka ukaragurwa mwaka uzarawa nanyiki kimaramani konka no cyakwagira cyubi izo ngambiro tkonka studio cyo hindwe mukoro studio nizo icyo kikungaramamani nk'abari kuna Jonas Koma mukaje nakore media amusigazo ari akamera nakusimba ngo bari kurumwa magwamani akunda music ya wajishange music zabugo wote Jonas Koma za YouTube no kureba videos noja kura Jonas Koma kumkwata alright wana tureba nibanyita Beyazini ZDJ natayise Jonas Koma abakore media TV kando wari kamera of Savage ngashi Asmani nabandi bona bakuza kututemate madimu faga nabandi bona Beyazini ZDJ twakora massive records I sign out mukama na akora fresh Rusania mwije tu urwo kutubana mukama na